Alright, ayan. Naimbag nga oras tayo amin sa ngapada. Hello, test mic. Ayan, mayat. Manibod dito'y Nemars Studio at to'y manay na sumangmay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasing problem of the day? Programa apakaibasaan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag ti may sa apagayam tayo nga problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo. Kaya to'y manay ni Kasinyo ay Yong Ruiz. Nga umay manen mang terbiyag ti maysa nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay tumed balakadan. Problem of the day ni Cardo iti Ilocos Norte nga inna na pauluan wenno inna pinauluan iti Cardo Tattoo. Anya nga tat problema ni Cardo nga Cardo Tattoo adu siguro tattoo na ni Cardo. Kasi man nga rod tilinaon ti surat ni Pagaya Macardo nga kahit nga iburay kada tayo, Dear Kasinyong. Sakbay man ngayon nak ininutin nga binsa-binsayan ti pakasaritaak. Kablawang kay man tinaragsak nga aldawyo di Nemars Studio. Kasama tayo nakablawak dagiti padak nga dumdumngeg kay nagbibuya iti dayto nga programam. Ilingad naklatan itinagan Akardo. Ngimiti lugar mi awagan dak iti Cardo Tattoo. Gaputa natadtad ti bagik iti tattoo Kasinyo. Angem ti makadakas saan nga typical nga tattoo tay naiurit iti bagik kasin iti kudil ko. Saan nga gagangay nga tattoo ko na. Kaputa saan nga dagiti tattoo nga makitkita yo. Kasko ba dagiti kasanokat nga iladawan ko. Tay tattoo nga abstract, tattoo nga characters, weno saan, digiti, basta amo yung tiket ko asawen. Saan nga digiti gagangay nga tattoo, ti makita yo iti bagik. No diket tattoo ti ladawan ni Rosana, nga kakaisuna, nga na magpitik ti puso. No saan nga tiladawan, ti rupa na, nakatatupay kanyak, tinagan na, nakatatu kanyak, ti petsa, ti panagkasangay na, muna pa nakaipasngay na, nakaitatupay kanyak, ti paborito na nga kulay. Kaya na duma-duma pa'y nga tattoo, nga da pa kay naigan ni Rosana, ti babae, nga ipatpatay ko unay Kasinyo, ti babae nga pagmamauyungak, itinabayag panawin. Do kasano tinapasama Kasinyong irugikman idi, awan pa'y apulos, iuray maysa, nga tattoo, iti bagi. Kitain nyo man nanang, no, may padlati suot kong arwatak. Ay, naka-jaforms ka mo at barok. Wingar nanang. Agad, inukag kumot adatay, idulduling ko nga, ampit ko nga, arwatan. Ay, kitay sabat bado day di tatagbo day ta. Ha? Saan mo tananang? Bagig day ta, oy. Inusar ko hindi nanganakak ti bunyag. Kasta aya. Agad, bayat mat Nagbalin ka mo, naglanglaaglang, langa ka mo't nga taon, kaday ta nga suot mo baraw. Ano? Mat nanang nga. Kitain nyo naman, numayat ko na. Nabayag namin nga saan ko yung suot dito yung kahit.
Apay aya, rabrabi nagsuot ka ti kasta. Ada ka di pagnam. Ada nga rod nanang. Ingka ka di mga anak ti bunyag. Ang marabi mo tayo. Saan? Sa dino nga rod ti papanam. Aping nga naka-Japon ska baraw. Nakaroon. Agpasyar iti balasang nanang. Ha? Agpasyar iti balasang. Wen. Ay kita. Itamalaang nga. Magngig ko nga agpakada ka ngayon agpasyar iti balasang. Italaang mo't nga danam amok nga babae nga na magpitik iti pusok nanang. Kade. Alakit nasayaat mo tabaraw. Tati amok pa edin kad bakla ka. Ha? Ay, malalaki ka magayam ka. Agkursonada ka mo't iti babae, iti balasang. Nanang, unay kayo mo't italaang mo't nga agkursonada akon aginteresak iti may isang balasang. Isu ni Rosana nanang. Rosana. Nanang. Taga-kabang-ibang nga barangay. Naglapsat nanang. Nagseksipay. Nagbanglupay tinaabay ko. No kasta. Ingka pasyaran, ingka arman. Nanang. Diyak pa kami na ibaga. Ti marikriknak. Italaeng ngay nakagdaton king kuana. Kat sapay ko ma. Taadan to namnamak nanang. Kat agbalin to nga. Kaayan-ayat ko ni Rosana. Malakot, ilalain mo ti agaram abaraw. Amumot lang ti agaram. Nalakamot la siguro nanang. Natairak mo. Ay, si Kagayam, Manong Cardo. Ay, Rosana. Umayag ko magpasyar. Kasi yung baga king kayo tibigan. Talagang impay-pay sumaya. Ay, kito na. Parang ipakitak ti kinaseryoso king ka. Alas sumrek ka nga rod, Manong. Agyaman na. Agtugaw ka pa. Agyaman ak manen. Kwa. Oh. Anya Manong. Pasensya ka no. Medyo agner-nervyosak, Rosana. Api nga, anya ko matipag-nervyosam. Ay. Diyan ka mong agner-nervyosak no. Ada kayo tisang anak. Ay na. Api ko mga agnervyos ka. No si sasango aking ka. Dahil tangamin nga laplapsat mo. Kat, asla nakababain, di sumangukin ka. Ngamin tortured ko. Gaputa, kaya't ko launay tiyagdaton kayong ka, Rosana. Dahil talaga ay mabanag. Aping harnyag nervyos ka. Saan kan samot nga lalaki? Ha? Ay, saan man? Oh, tipod no nga lalaki, saan agner-nervyos na ada iti sangawanan ti babae, saan ka di? Dapat, confident ka. No sumango ka iti asin naman na babae. Ay, confident ng mutkid di. Kung kunaklaing agnervyosak. Saman. Oh, kas makita mo. Kumpiyansa ka. Baka mo't takrot ka. Ha? Tingamin kayat ko iti may isang lalaki, Manong Cardo. Kaya't dati, maginoo, pero medyo bastos. Ha? Dati, kabailanak nga, protektaran, kabailanak nga, ilaban no, adati, mangdangran kanyak. Ay, kwa, kabailam ka di? Ay, kito na, basta para king Rosana. No kasta, no adda ko mamangdangran kanyak alalaki, nga padam, nga masel-maselan, labanan para kanyak. Ha? Tingamin kayat ko iti may isang lalaki. Dati astig ti dating na. Dati no apagkitang pailaeng, agpaigid dan. Apagkita da pailaeng, kabuting dan. Dati siga-siga nga kunada. Ngem, no maipapaniti babae, romantic, thoughtful,
ken very gentleman. Ay, saktong-sakto Kaslanak matlat na inladladawanan. Anya? Ti ko na, saktong-sakto, ti kinataog, detang imbagam. Deta kayat mo iti may sa lalaki, at daamin kanya krusana. Ti kayat mo sawen? Astig ka? Siga-siga ka iti lugaryo? Sakto pa iti ko na. Ngamin, awan ti makitak nga pakakitaan ken ka. Ha? Anya kung mati makita nga pakakitaan ti kinasig wenno kinasiga-siga ti may nga lalaki. Deta panagar-arwat mo. Deta tigtignay mo. Kasla saan mo kayat kumabil iti padam nga lalaki. Ha? Ay, saman. No, ada basol na agad. Kabilik Ang imno awang basol na, saan ko kabilin? Saan nagkakasjay? Nasayaat no kasta. Angim, awan ti makitak nga. Nga niya. Nga rugit tabagim, awan ti makitak nga. Anyaman nga tato. Ngamin, dagiti daddo mga lalaki. No makitak nga datatuda, astig ti langada. Pakakitaan, nga natured. Pakakitaan nga kabailan nga protektaran. Pakakitaan, nga kabutbuteng ti tao. Ha? Angim si ka. Adda ka di tatom? Kwa. Nabayag nga kahit ko agpataton. Angim, awalat oras ko ngamin. Tabisi-bisi akmat iti trabaho. Ada ka di mo lanamnamak king ka, Rosana? Ti kinagpaiswan na, Manong Cardo, Jack pa'y sigurado. Nasken nga makitak nga muna king ka, nga adda king ka, dagiti, characteristics ti lalaki nga sapsapulek. Ha? Naibagak mo't king kan, dagiti daddo mga kayat ko. Sige. Agyaman nagnukas ta. Ikanaklaing ti gundaway ko, Rosana. Paniknikaking ka, nga adda amin kanyak, dagiti sapsapulem iti may sa alalaki. Talaga lang, ha? Talaga. Iso nga agsubliak to. Agsubliak to, Rosana. Ari ko, paring Walter, sa muna Ay, nasakit ka di ba't parang Cardo? Kasla kagat la ti kuton, apo. Kasla kagat ti kuton ang, apo. Sa nga arban nga kuton sa amad daytan. Aray ko, agro kisalting mo. Api aya. Api ka na, nagtakrot kan. Adun to pa ti, uri babae nga, umek patato kanya, di dadto pa masaktan. Di da pa mabutang. Itatalang or nagpatatuak, paring Walter. Sa mo unay Alakat adda nga nasakit, no pasarde-sarding ta. Mayat no tuloy-tuloy, tapos no mamaminsan ta sakit na. Ano usam laing day ta? Sino nga min aya, deto'y ipatpatatom. Akin rupa da ito'y. Ay, kuha. Ladawan ni Rosana. Rosana. Uy. Babae nga, ipatpatig ko pare. Nubyam. Ay, saan pa Nubyak to pelaan. Sabi nga rin ipatpatatom di rupanan. Dinto nga di mo pegayam nubya. Paring Cardo. Nubyak to na. Kalpasan nga makita na ngayon patatok ti rupa na. Dito'y abagak. Sigurado. Aklunan nan ti panagayat ko, paring Walter. Ano kas na akin ituloy ta karon Gurga. Ay, apo. Ano usam no para iti babae nga ipatpatag mo? Sige. Ano usak ti sakit na. Maipanagnik ko lakit di kini Rosana. Nga, adda kanya, dagiti sapsapulin na iti may nga lalaki. Ano usak? Mayat ka di malaing nanang.
Nga ay, Diyos por santo, anya da ita baraw. Ha? Nagpatato ka, mate. Wala nanang. Astig saan ka di? Anya nga astig? Ay, dinugyutam lang, rinugitam lang, data bagay baraw. Ay, unay kayo mo tindan. Kadaanan kayo nga talaga. Anya? Malasin, nga gapo kayo iti kupong-kupong nga panawin. Anya, ti kahit mo asawaan? Kahit ko sawan, sa balit ti ka panunutan di babae tananang. Anya? Kadagiti babae ta, dumakita da, nga tatatuti ba sa kalalaki, ay good, nataer para kadakwada. Anya? Nagdugyot to pa akit kitan. Kitakman. Rupa mo ti babae da ito. Rupa ni Rosana da itananang. Duyog mata, bibig na, duyog pa'y tagong na. Ha? Kadi, saan mo't Anya? Ladawan isuna da ito. Una nang, isuna da ita. Kaapay mo't ngayon patatom, di mo sapay mo't nubya. Dito nga ron, tiganas na nanang. Apaman nga makita na dito tatok, nga rupa na mismo tim patatok, sigurado nga aklunan ako nanang. Aniya? Kayat di babae nga ipatatom ti rupa na iti bagim. Una nanang. Lah, ito nagawi dak. Sigurado, nubiyak to ni Rosana. Kas makita mo, Rosana, rupam dito yung patatok. Wow! Rupak ngagpaiso data medyo ada ba si diferensya na at least malasin nga si kada ito eh. Ken, adanagan mo dito babaeng tiladawan. Talaga nga nagpatato kaya. Basta para keng Rosana. Kasti ko nak, ikan naklaki di gundaway ko. Panik ni kakeng ka, nga daamin kanyak, dagiti sapsapulim iti may isang lalaki. Nag-astig nagpaiso. Nag-astig na kitkitaan nga. In patatom ti rupak, di tayanta abagam. Saala nga dayta patinagan mo kunam. Uwen nga ron. Kasta ti panangi, kasta ti kinapudno ti panagayat ko king Rosana. Iso nga no lakid di, ikanak ti gundaway ko. Iparikdak tuking ka. Ti nalaos nga panagayat ko king ka. Kat amin nga kayat mo, aramidek. Talaga? Kat mo na. Amin nga pagragsakam, ipaay ko king ka. Agpaiso? Wen. Basta lakid di aklunin na. Basta lakid di aklunin, ti panagayat ko king Rosana. Ket no adamang dangran kanyak, wenno adati mangidadanas kanyak, ilaban nak, protektaran nak, ket na. Ket dahito nga tamot ti makaparparak ti rupan no adamang dangran iti babae nga ayatek. Wow! Nag-sweet mo't no kasta. Talaga, basta para king Rosana. Sige, napanek-nek akon ti panagayat mo kanyak. Iso nga, aklone kung ti panagayat mo. Cardo. Ay, ti kahit mo sawan? Sungbatan akon? Dahita pa lang panagpatatom iti rupak, diyan taabagam, ken tinagan ko, ket pamanek-nek, nga ayaten nakto iti napudno. Ngamin, permanente daytan. Ay, ket talaga Datat pakakitaan, nga awanton ti sabali nga babae ti biyag ko, no di siksikalaan. Talaga? Wen, iso nga agiya amanak Rosana. Agiya amanak ta inaklon na kon. Agiya amanak Rosana.
Oh, saan ka apros mo deta tatok? Nagmayat nga ron nga aprusan. Ang iyong katatatulaing dayta. Medyo nasakit pa ilaing. Apay, dayta lang nga ba nagmasaktan kan? Kasla ka saan nga lalaki? Ha? Ay, saan? Saan ako masaktan? Ang mga numarugtan deta dakulap po, tiko na. Kasta aya, amumat, ipatpatig ka unay. Saan ko kahit nga marugrugtang ka? Katnay, sugat-sugat pala dayta. Agdara, pasari agdara. Kadya kahit nga marugitan tadakulap ko. Talagang ipatpatig na kaya, Cardo. Wait. Alaman nga ron. Ha? No talagang ipatpatig na? Ipatatumampay ti rupak di tabangir nga abagam? Ha? Tap na napinpindas matlaan. Taure, anya nga side. At dati rupak nga nakatatuking ka. Di mo saman kayat. Saman. Kit no isuti ko na makituin. Talaga? Agpatatukan to nubigat? Uwin, paraking ka. Basta paraking ka, Rosana. Ay, may kaman dito, Cardo. Ay, ala, paragsakan na karote. Agpapastay ti ragsak kita. Cardo. Ay, uwi na, Rosana. Unahin ko. Nagpintas ti pamagim. Nagkilis ti kudil mo, Rosana. Iso nga nakagasgasat ka. Kasi ka ti pinilik, kadagupan ka na kay nga lalaki nga agar-aram kanya. Gaputa si ka, tinangipakita kanyak, nakabailam ti agpatato. Para kanyak, tapno laing no, magunod mo iti, nasamit nga wen ko. Agyaman na to kasta. Uwin, urean niya ti paramid mo. Anya man nakid daw. Nakasaganak nga mangipaiking ka. Talaga? Uwin. May ka mga dito. Apay. Oh. Aya. Oh. Nabayag aminin ka. Nga niya. Nga awan bimatok dita nagbaitan dagiti lupo. Ha? Kayat mo nga. Bumatok ka dita nagbaitan dagiti lupom? Kituin. Amom. Pagragsakan mi nga babae dagita. Dayta nga bana. Ha? Bagus gusto ako na, Rosana. Ure no, di pa'y nabugbugwan dayta. Talaga nga batukig dayta. Talaga? Wow. Pakakitaan nga. Astiga ka talaga. Agyaman na to kasta, Cardo. O sige, ibabamon nga rin ti pantik. Tabumatok ka ni tinagbaitan na gatilupok. Ay, wun, dayta. Oh my God, yes. Makapanganak man tilapia ito, Diyos ko. Dayta. Wow! Unay tipo daw nan, Diyos ko. Oh, awan na pulo sa makita mo. Uri may isang buok na. Sakit apro-aprosan na nga. Mga gargari. Umayin, bumatok ako. Sige. Batok, Cardo. Batok. Oh, word. Unay ka. Unay nga gasat mo dito. Baglakit din ta nagpatato. Baglakit din ta patatok ti rupa ni Rosana. Dak kumakang karon na tilapia na ito. Uri ka lang. Uri mo la alawin ti angas mo. Uy nga ron. Nagpaot ti pa nagbatok ko. Punasam ta lawlaw ta ngiwat mo. Ha? Nakabasbasa. Puraw-puraw. Ay, kasta nga talaga. Permi Permi ti pinangkaan ko. Anya pa iti paramid mo, Rosana. Ibagam laeng. Rabawan na karon din. Baliwan tanton nga. Padasin ti sabal sa baling nga posisyon. Orita na,
Orita na paglipas na kon. Ha? Ti kayo mo sawa, naglipas kan? Ketwen di dyan nga kinapaot mo nga bimato. Ti kinagpaiswan na, naminduaak, nga naglipas. Suman lagayam nga nakatubtubong. Rosana, ay, siya karumutan at aglipas. Sige, rumabaw kan. Diyos ko, ibaba ko ti kalsot ko. Unay tilamuyat nan. Di ka tupulos agbabawi nga inaklon mo ti panagayat ko, Rosana. Sapay ko matadyak to agbabawi. Saan? Saan, Rosana? Rosana. Unayin. Panpanakpagag ti kalalapsatan na babae nga namamok iti biyag ko. Kalpasan nga't binatok-batok ko. Ti adalim nga karayan na. Ita, kasta ulay ti panang-panakpak ko kengkuana. Kasta ulay mati asog kinaring-ing na nga. Unay ang gagasat mo, Cardo. Imbag lagit din ta na panunot ko tinagpatato. Aray ko. Agig ka dita kat masaksaktang kabay. Kat saan mumot nga first time deto yun, paring Cardo. Nasakit lata, paring Walter. Si kamamot ti matudok-tudok ti dagong agsasaruno na. Aray ko. Kaya apay mo ngamin nga ipatatumban ti rupa na dito bangir nga abaga mo. Dahil tangarot ti kayat na. Nagsinumbangir ka no nga dati rupa na iti agsinumbangir nga abagak. Inayado mo ta paring Walter. Badmade, inayadag. May tuloy-tuloy. Agrelax ka lang amin ha. So nga mariga, so nga masaktang ka. Puti ka ako te. Ay, nasakit garot. Ang anusak. Anusak para kin Rosana. Bakit di sinumbatan na ka. Kalpasan ng patatom, tirupa na. Ang ape nga ipatatom manan. Gatap na no sa dinak nga isina Manmano ti kastakin ni Rosana. Amang awan ton ti dumting iti biyag kong akasking kuhana. So nga naskin nga aramidik ti amin na kayat na. Tapno sa anak to nga isinsina. Tapno da kaming tulat nga agnanayon kay Rosana. Aray ko. Apo inayadam, paring Walter. Inayadam. Apo. Unayin. Para king ka, Rosana. Ano sakti sakit na. O diba, napinpita sakit kitain nung nakapawad ka? Ha? Tapno makita ti tatom. Tapno makita ti tao iti aglawlaw. Nga, no kasano ti panangpatpatig mo kanya? Gaputa, nakatato ti ladawan ko, di tagsinumbangin nga abagan. Sa bagay, umot kit dit serbi na nga datatok dito, di damat magkita. Kitwin sipsiputan dagiti tao. Umapal da nga Tatinobyo, permi nga, ipatpatig na klaunay. Permi nga ipatpatay na. Ha? Gaputa, impatatumpay tirupak, di tagsinumbangin nga abagang. Apal da lang. Ala, mangantan, kat bumaaw dito in order ta amakan. Madamdama, agpasyertan to pay Jemol. Tapno at adu nga tattao ti makakita kaday tatatom. Tapno makita dati rupak nga nakatato di taag sinumbangir nga abagam. Ha? Ay wala. No isuti ko na, Rosana. Apay ti among jak na siputan di jay naramid mo? Ha? Ayop ka, dak lang arudan. Aray ko, apay nga sinipat na. Rumbeng nalain kang kadayta. Ha? Diyak maawatan. Anya ti basol kong yung Rosana. Di, agmaang-maangang ka pa, agin didi ka? Agin didi amo ka? Awan nga talgata mo. Apiti among jak nasiputan di panang talyaw mo, tayo sexy nga balasang itay, Jemol? Ha?
Sino? Awan ti malagip ko. Gulbot ka pa ilain. Anay ko. Api nga tinungpanak manin. Agsinatan. Ha? Api nga agsinata. Kaputa saan ka nga napudno kanyak? Kaputa saan ka nga marmarnik kanyak? No kumamat ka duwana ko nakat. Saan ka nga tumaltalyaw? Pwede sa bali nga babae. Sa anak mo nga timbalya. Anya, agulbot ka pa ilain. Basta agsinatan ko na. Agsinatan! Ari ko pare, madi na sakit kami ti barukong. Awan, anarugyanan pare. Apo, Diyos ko. Ipagarup nga nagsakit kayam ti agpatato di ti barukong. Ay, kita anusam isumat ti kinayat mo. Anya aya dayta nga petsa. Petsa ti birthday na dayta. Kaya dayta nga rod mesa. Dayta ipatatumpay, ti abay na. Dati aso mo dayta. Dati alaga na nga aso, pimusa yan. Ipatpatig na unay day jay. Anya? Barang makita na, malagip na. Kahit gabot na ipatatok, barang mapakawanak. Kahit magisinom niya ng kanyak. Anya? Iso nga agpatpatato ka, barang kardo. Tap no makisinobyan ka, tinubyan. Kaya apay mo't nga nagsina kayo. Yakamot mo. Basta nakiwin naswaslatan nga. Awan mati, nararamit ko nga mati. Nakita na lang nga timbalyawa kiti sa bali nga babae kat. Insinanak mo tin pare. Ay, unay mo tan. Alakat anusam kagraraw. Ilipas na yung tatong bareng no mapakawan na ka. Bareng no sublianan na ka. Bareng kardaw. Halaman. Apo. Ari ko. Apo. Pimpintasim Pimpintasim tapno no makita na. Maapresyar na. Kat makisinubyang kanyak ni Rosana. Ay na, Baraw. Di mo kunaan nga tunggal. Agapa kayo, tunggal isinan na ka. Agpatato ka tapno no subyanan na ka. Nunaskin nga patato amin nga bagik nanang. Anya? Makisinubyan ang laing ni Rosana. Aramidat. Ay na, agmauyong kan. Agmauyok ak sang agpaiso nanang. Angin para kini ayat. Para kin Rosana. Uray no agmauyong ak. Ay na, Diyos ko, Baraw. O Diyos. Nakalalas talaga tabagimaw. Tato-tato, di taabagam. Tatuan pa yan, tabarukong maw. Anyat sumaranaw. Tabukot maw. Dagita lup-lup pa. Baka pati kerret mo, matatuan to pa yan. Ay na. Ure mang kiti bukil ti matak na ng patatuak para kay Rosana. Anya? Uy, saan to nga mauli? Talaga? Saan kan to kami nga tumaltalyaw ti sa bali nga babae? Saan to? Impatatumpay nga talaga ti birthday ko. Impatatumpay ni Chucky. Mamiss ko tuloy ni Chucky. Kaya ayog tayo dyan nga aso. Ang pimusay mo. Umaga dito. Arakupin ka, Rosana. Tunggal malagip mo ni Chucky. Arakupin na klaeng. Tanakatato isuna di barukong ko. Kasla marikrik na nang ba't arakupin isuna. Talaga. Arakupin ka nga. Tapno kasla ko lang arakupin ni Chucky. Yes. Imbaglakan din ta nagpatatuak. Yamok no. Naming pinsanin nagsina kami. Yes. Aray ko. Abo, Diyos ko. Abo, sakit. Aguri ka. Abay. Sakit. Naalat ito lang ko ba? Paring Walter. Gagangay ang maala di tangarod ti nagpatatuam.
manumot nga minan, ti awan pa'y tato na, ti bagim. Natadtad ba't ti tato ti bagim, mon? Kurang nalaangan, patatuan pa yan, di takiret mau. Saan ka di Baka kaya't mo tatuan tapay, nagitadwa nga itlog mau. Ay, saan mo tin Baka pati talok di mo, patatuan daw. Samot siguro. Kasano? Tunggal agapa kayo, agpatato ka tapno laang maurnos ti relasyon yaw. No isulaing ti makasalbar ti relasyon mi. Bareng Walter, aramidan. Uwin akit magusgusto akbot kindi siyempre, may bayadan nakbot nga mang tatuking ka. Naganar ti negosyo, gabuking ka. Uwin nga rin. Apo. Unay mo tayo. Hindi pa'y naglalaing dagay tinauding at atom. Agpatato ka man ay. Anusak. Uray ta. Nasurok nga makatawin men. Tinirusana. Amang awisik to nga kalay sa kami kit umanugot to. Aray ko. Anusam, pare. Anusam. Apo, nagsakit. Ang anusak para kay karusana. Anusak ti sakit na. Rosana, honey? Honey? Adda kumalakit daw king ka. Anya tayo si honey? Numan mabalin. No adda dati pagapahanta. Mabalin ka di nga. Nga anya? Saan ka nga makisinsina adagos? Sa anak man nga makisina, no awan ti rason na. Isu nga rod, no adati dita pag kinawatan, pagsaritaan ta. Taapay. Awan mo't nga minin ti. Space ti bagik nga mabalin ko nga patatuan. Dito yung rupak laing nga. Kitapay. Adomin di kita patato iti rupa na. Napinpintas pa kitid lang na Ure no nakauyos ka, kasla ka lata nakabado. Oo, nangim. Di problema ka. Awan mo ito, mang... Anya't problema. Inikatdag niya trabaho. Anya? Problema ka di dayta. Di sumapul ka sa bali nga trabaho. Di ka nagpaiswan na. Talual daw nga ang trabaho. Talual daw mo ito nga agbirbiro ka ti kasukat ti trabaho. Angin pasigmat nga didak awatin nga po kadikit ti tatok. Imposible Nagadot pagubraan dita nga ure no adot tatom aklunin da ka, tanggapin da ka, awatin da ka. Nangin sigudak nga mga opisina. Di dakmat nga awaten, di ti opisina. Tama di damot ka no kayat ti kasto nga hado ti tato. Di, sumapol ka sa bali nga trabaho. Ure sa anin nga opisina. Basta dalaki di sweldo, basta dalaki di trabaho. Importante, astig tilangan. Importante, napintas ti dating mo para kanyak. Hindi nakapay pagpagunyan ni nanang kon. Taapay. Gapo nga rod takas lakanot tirong-tirong tilang akon. Nakabutbutin ka naman tilang akon. Di nasayaan. Tano adamang gandat nga mangdangran kanyak. Makita da kapay lang nga boyfriend ko. Ay kat di da ipatuloy yan. Kasta ti kayat ko. Tunggal makitkita ka. Feeling ko safe na. Agreklamo ka di? No di mo kahit ti matatuan manan.
Say-saya atem nga ron ti gargaraw mo. Say-saya atem. Tapno sa antang agapa, tapno sa antang agsina. When, honey. Iti agdama kasin yung ket an-anadak ti bagik, an-anadak dagiti tigtignay ko, banbantayak mo, dagiti gargaraw ko. Mga ano, adat ti sabali, when adat ti madi nga maaramidak, when adat maaramid ko, nga para kay ni Rosana ket madi, mga naisunto man pagapaan min. Mga no isunto manan ti pangisinsinaan na kanya. Ket sanak ba't lang arod pakawanan. No adda ipakitak nga baro nga tato. When adda ka di pa'y sabali nga pamuspusan, sabali nga wagas, nga mabaling kong aramiden, tapno no maipaneknek ko kengkwana, nga napudno ti panagkiddaw ko iti pamakawan, tunggal makabasulak kengkwana, malaksit iti panagpatato. Padasik sa mamot ti agpatibeng. Ang imjak pa napadpadasan ti nagpatibeng kasin nyo. Nasaksakit sabot ti agpatibeng ti agpatato. Mayat sa ang tunggalaga pa kami agpatibengak manen kat agpatibengak tumanen aging ganga adda mabalin nga matibengan nga maaritusan karamidet. Dahil ito iti pakabuklan ti pakasarita kasin yung gapo iti panagayat ko launay kiniya Rosana namin pinsan nga nagbaliw ti kinatao, kina siya sinok. Namin pinsan mat nga nagbaliw ti langak, gapot ti dati nga bagik, nga nadalos nga awan na pulos, ti mantsana, awan na pulos, ti tatuna, natadtad itan iti tatu. Ket posible, nga numakabasol aktumanen, mangrugin tumot ten ti panagpatebeng ko, baka matadtad tumot titibeng kan aritos dagiti mabalin nga maaritusan dito'y bagi. Balakadan dakman kasin nurumbeng ka di nga isardeng ko dayto yun nga kinamauyong ko kin Rosana angim itapay ta nakaadayo ako, itapay ta na iba naladaw nga tanti amin. Agbaliw nga tati amin kasi niyong no agasawa kami ton, tikait ko sawen no si kakasar kami ton, jakbat kami ngamin nakaurno-urnong ti pagkasar mi. Ta manumot ten ti mas trigak nga trabaho, gapo ka di ti kinaadot tato. Ta baka no agkasar kami ton, agbaliw to ti amin eh. Bareng no adan to pamilya amin, agbaliw to matan ti ugali ni Rosana. Ay, diyak amo kasi. Iso nga nagtakli na kada kayo, amangan kunak no, adati may balakad yung kanya. Kasapay ko damit na ibati na nga adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag, dati nga pakasaritaa, kadagiti padak adim ngay kinagbuya. Kaya nagyamanak met yung kakasin, ti anos ken laing mo nga nangurnos, nangibasa ken nangidrama, to'y pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. To'y agmauyong unay gapu kini ayat apagaya mo, Cardo Tattoo, iti Ilocos Norte.